coverage win fibro session part dah kan dia ke video komentar ngan matai pensyai bat penbet jigi jing bakla nakal yang kejonga bat kidon ru ke bede bat ka SSCGD bat ke extension date namta ka post ke bede po nehu la extension biang bat kan dia ke ka urgent notice namta kan dia ke post Meghalaya Lokayukta tekan sedang cuan akan dia Meghalaya Lokayukta kan dia Meghalaya Lokayukta kemau urgent notice tada don ki mempat yo dengan taru this is for general information for the candidate that the written examination for the following post will be held as follow namta kadof 3 bar cleaner kadof 3 kandai khandai tarik jong Disember arjar flash postang du kadoi stang banamta cleaner kadai khandai tarik Disember arjar fly postang du kadoi stang gajaka kadai po Saint Anthony Higher Secondary School Shillong. All candidates are requested to download their new admit card from the website https mecrecruitment.nic.in. Telah don na peleng jong pi ki apply nam tagi ni post ki mempot dia jong tip te sale ka buran kam ban download di ki admit card ki pertama jong pi na pok ka website mecrecruitment.nic.in. Tengok saya like ban bu ya ka. Hani ka link ru ha po description nam ta ban download di admit card nam ta kini artli ki exam ka balong ka dof 3 bat cleaner ka bade khandai bat khandu trik jong mulai Disember. Tahabe de bat ki post ki bade hapo kane ka bade hapo ni huru North Eastern Hill University jongga grup B and C tekan mau ka kila extend biang ya ka tarik man submit ma na both online and offline kila extend biang all other condition mentioned above kane em don kam than gatu tangi ki bal atre ne ong batang ki you another clause of age limit daily wages and pro rata casual laborer tangi bal atre lupang tu hi te ka age limit ka kiu na saupsan bagi general bade kiu saupo te kiwe kane komju hi. All other conditions mentioned in the advertisement remain unchanged. Kan mudon nikalai era kini kumju hibaro. The last date is accordingly extended. Ka last date ban apply la extend gidon giba ong bahak tugas ni klemdon shoot ta klemlong shoot ban apply la sujak laja. Te la dak krempat apply hidup mentaru te sedang bang ban apply. Ka last date kadai khat pra tarik jongu Disember nam ta ki online submission banam ta offline submission kadai arp khandai tarik jong Disember. Tegi don ru ki ba sutu bakala ba kali ki ong ba kalong na em ban submit tang online em kamlong re pihak ban submit both offline and online ndal pendap online pihak print ya katu ka form da print sa submit lang bat ki dokumen sa tab envelope sa lek chapo nihu sa submit biang kata khot ka offline submission te ka last date ka de arp khandai te ka payment ru nomor ba na kalian ke pok website ke ba de ban apply nam ta ka ne push menihu kham thut hi ya ta tenggal long tengam long tenda pla de ban pendam kidon ki bakali bakam don ka option ban download ya ka form te pihak ban log out chua bisa log in biang kan sami kita ki option bat ban siu pisaru ka sai long kom tahi pihak log in log out do ban sayo biang kita ki option teradon ki bang apply du mentaro te apply no te kidon ki benta biah ba pendam ba kidon me kistan mak kum ga don ga ki NOC nam ta ki bang pat don experience ma ki bang pat don experience bade le kom no maro phimla re ban ino kom don option re ba pin live te phya ban pendam be kanu ro ini phya ban pendam be tang ban long ban submit pada mar kom don option ban live te phya ban pendam be hang tu kat ba pendam tang ban long ban submit la da phiklem pendam kanom long re ma submit te phya pendam ini kat ba philong hang tu ki don atli ki pan ni ba long ban verify pi ban yu maka yu te phila ban ai kerteng jono phila ban ai email jono ru jong perlok na jong mipa tang ban long ban submit nam ta gitu desakan ma bai kita nam ta kane ka post nomor kham ayu bha nam ta kane ka bade hapo nehu ma te kinsa penmi bade ki condition ki jingtip e bro kin penmi bi hapo official website sa check main hapo official website nam ta kini te ka link nam ta ban apply kan eru ngan sabu biang hapo description sa check ada kidon ki pada apply hadu mentaro nam ta kani ke post ke balaj hapo nihu te have de bat kijing pensyai biang have de bat ki post jong ka SSCGD ma akatu ka video ke bang apply ningkong te wanam so we kadon kijing bakalan nagaling jonga nomor bah kapor mangayo ningkong kapus kadan akatu notice kmanikong ka don komba nyup san hajar ndrei ndal ami biang dagawei pede kadai tang ar pendru hajar kaduna bah kapus te wanam so kata ndrei baro kijing pentip baro kidai kumju hi compare era kijing compare kalong baitang ikan number of vacancy ma te ka number of vacancy te bade katarik last date of submission te last date hangne kadai live huai hang tu ka ada pada kadai arfra te ka juhi te sakan mau ban de ek bron kam ban pendap nam ta kanela da tempat pendap mo nam ta ka
SSCGT ke sedang do arp sau la dap sedang kan kut pada live hui terek jong u Disember te salek kloi man pendap nam ta gini pus teng tu ka schedule of computer ka exam bade kan dei ha February ber March pen gitu hi mar ka bun shift te February March arja arp sau nam ta ki inte bakam liat nam ta gini ma te ka pus nam ta gini ka don tang ar pendru hajar baro mau total pus te lada kin pen change biang ka number of post kin sa pen tibai leng ba ka website nam ta kine te wat nam so nam ta kitu gi bam yo jing tip nam ta kane nga klam yo por ba kini pa live source ngi ban pen tip nam ta kane gi tip hak por bang yo te one of so kata na wat one of so ru gi jing bam la jonga ban reply comment iwe pe iwe te yaisha jangan persangkat bela ban reply ya kiba kat bang akan like kapor margi bun kam makini por ta kadau ngamla ale ban mio por ba ban check pun man reply we pi te kan mau ba be hang ne nam ta ki rang ki post ki dine ma BSF CF RPF te nam ta ki ST don arjar likes pasan sau nam ta ST kategori kini ke post ke debet nang ai be all India ma kem pat ai re state wise post te mud ba kala duna ba post number of post te ya ka state wise kinsa ai pada hadin te kinsa pen mi hilang ba website ngan sa pen tip anda kala mi ten re ya menta ka kam go jong pi kalang baik ban apply ya kini ki kam ban register de na rapi ko ban yo ya kan ne ka SSCGD te ka post te kala duna tamakin na tada kanan q kinsa update biang gi kan number of post ya tang kata jing bakala ga jaka nyup san hajar ngala bakala ka dei tang ar pendru hajar mo kane kambi biang sudah ka we te ka dei ar pendru hajar kapor bangayo ni kong guys nyup sanaja te sumba map nam ta jum kala nam ta ita te baro ke jing metip di jui te kan mau bang ada ban pentip nadu ni kong ba ke ST phila ban apply ka post kolong betang ST ba UR kamut ba phinom la ban sim ya ke age relaxation ba de ka height relaxation te kadau pindrung ka UR nalda phila sim ka we ni kita phinom rung shu ka UR kategori pindrung betang ka ST kategori te baro gini long ar pendru hajar keduna ha kapus te kan te kane pus jong ST don ta aspaso pra UR don seja kadwaispa pra pulai pus ta ki UR kategori tenam ta ki state wise kategori kan sa pentip yang den kan sa ai hin ladap ai kan sa pentip ya kita te kidon ki bakaliru nam ta kan ema pa ki bam patip sngap ha tegidon kini mo sa pratali fus kibaya snok tilang lembaga nega exam ke BSF CISF CRPF SSB ITBP AR ban SSF te nakine am baro kidon baca kidon gibade state wise bat kidon all India mo jongi centrali kidon gibadon all India vacancy budba habe kop all India bat kini kiwe bade kidon state wise vacancy te nalor kini sakan mau omdei bong ba phap jit bet kat bamon mapi ngal da batai shai ba pinyo preferences kamon ba first second third terter ka exam pinto tangkawe ka kam pinyo tangkawe te shubu kum ne ngan ainuksa te lada pi first preferences BSF ten reka score mark jong pi kallo temut ba kamla gi we ki ba jit first choice BSF kamut ba kinyo kita ki kam he but p pin here no shaka second choice kinya compare no eka marks ko jong p shaka second choice telada ha ka second choice p kam yo he marks pin yo no eka second choice kata kamut hang ne ngot ba pin yo bitang ko we pinum la are ban ong markidon gi bakali ki ong ba la nam la ban jit bet baro don re ko kata te kane ka shong be ka jingle bha ka jong p ka exam te la ra pi kata ka pitrang jak ngot ba la ra pi kwa ban yo kata pya ban le bha be ka exam ban yo kata ka first choice ko jong p terhadap himla man le bah pinyo be ka second ka third ka fourth ka sixth ka seven kum ta ter ki choice any choice pinla ban yo bet mo te pinyo bitang ko wen pila ban yo ka BSF pila ban yo ITBP pila ban yo Assam Rifle any pinyo are ka ju bet jak ba PP kwa ke ka shong be ka performance ka jong pi ha ka exam markine baro ka shong be exam don marks be ha ka exam but ka cut off ro ka q be haman la ki stage ha ka jing mare don mark era tanga qualifying be te jing thau eru kadang po ka jing mare to gla ka q no cut off shu ha ka por bas nang ning kong ka cut off ka dei life armang por ka exam ka dei life armang phila pass ndadap jing mare ka cut off ka q biang labun pelat ki ba la ban mare ka cut off ka q no sha ka life sha ka saupo idon ka balon life pra
telah dapat nang ta kadon saka medical dela bun biang ki pas medical ka kiu biang shika sau plus mta ka shongat kom ki number of candidate la duna umur ka tu ka cut off ka jong phi kan ne kom ju kanam kiu kanam hira ka dai ha ka ta ka dur te ki dor ru ka bakali nam ta ka tulop ka pe skill ka ne ma ka tulop te hangne ong p level 3 ka dai arfu hajar nyuspa adu nrup khanda hajar ka dai tang ka p level ma te nalor kine nang yo biang sa kita ki ong ki allowance ma extra ma na kine allowance tela dah khenlang gine nga teng shuanta de kata ba kapoi haki around life khandai lane saupo plus saupo jar tam katulom bat kan kiwet man la snem kolom ta ram tai nda pon training try life khandai ne life plus kum ta hi kan poi te adaf training kan poi hi saupo plus ter sejrong kan kiwet man la snem te kum ta hi kade katulop te kitui bo mentip sebang katulop kade kum ta te lada don biang ba ko kali phang SSGD sa shu comment ngani le ba kat bala ban reply comment ki jong phi habai dei bat kini baro te tang kini jing mete habai dei bat kini khule shubun